Hürmetli seyirciler, Milli Telekanalının efirinin haberler hafta programması devam ede. Bu haftanın en mühim ve en meraklı hadiselerini tekrar bizim yayınımızda görebilirsiniz. Stüdyoda ben Fatime Sedametova çalışacağım. Yarama yollar, gaz, ilaçhane ve felçeri banay noktasının yokluğu Setli rayonun sakinleri böyle şaraitlerde 20 yıldan ziyade yaşaylar. Qarasuv Bazar ve Sudaqta federal maqsadlı programaga kirsetilgen 6 obyekt teşkirildi. Cumhuriyetteki Cuma Cemesi'nin kuruculuğu yakun çeki. Kırım Mühendislik ve Pedagogika Üniversiteti'nin Mühendislik Teknologiya Fakültetinde 4 yangi zinaat koşuldu. En parlaq Kırım Tatar isimlarinden biri olgan Ramazan Hüseyinov 70 yaşını toldurdu. Yarama yollar, gaz, ilaçhane ve felçeri banay noktasının yokluğu Setli rayonunda Ruzbi gazı yani Dvurечье ve Setler Vakıf yani Razlivi köylerinin sakinleri 20 yıldan ziyade böyle şaraitlerde yaşaylar. Gражданларның çoktan-çok müracaatları nihayet eşitildi. Rayonga regional hafta devamında Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek ve yerli hakimiyet vekilleri keldi. Koruşuvның neticeleri nasıl olganını Ayşe Шулакова біле. Кышта язда Зоя Максудова яшаган көйінде аяқмашнанен юре. Оның ішінде бұл пек керекли нақлиет. О почтажы. Қадын бір күнде эки көйге Рузби газы ве лиственная көйлеріне почта ве газет мечмай дарқатмақ керек. Йолар исе бозуқ. Лет 10 уже работаю почтальоном. И у нас дороги невозможные. Я вот езжу по всем улицам, велосипед на себе таскаю. Ни тропинки, ни дороги. Везде грязь. Особенно, когда дождь, снег, невозможно ездить. Рузби газы кою Сетлер районында ерлеше. Койды 600-ге якын адам яшай. Оларның эксериеті нефақачы ве балалар. Эпсы иштимай жетін муим объектлер комшу койды ерлеше. Ближайшая аптека находится в районе, за 8 километров. Вдруг ночью ребенок заболеет, проблема. Yollarının tamiratı көйге gaz keçirilivi, felçere banay noktasını ve ilaçhanenin kuruluvi. Bu ve diğer meselelerini köylüler Rusya Federasyasının Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek'e seslendirdiler. Мы информацию приготовим, дайте информацию, чтобы я это актуализировал, хорошо? И давайте посмотрим, покажете то, что понятно, это объем бедствия, да? Посмотрим. Да? Мы сейчас все равно будем на этой дороге. Хорошо. Медетнен бағлы суалер де oldu. Misali için Nilüfer adlı Kırım-Tatar ansamblinin ребері Февзия Бенситова çıkışlar için kostümlerinin yardım etmeye rica etti. Да, сделаем таким образом, Эльвер. Обменяйтесь телефонами, да, чтобы мы вот это помогли пошить костюмы, хорошо? Да. На детишек. Ну, надо будет сказать, какие там размеры. Обязательно, там, я все напишу. Да, на какой возраст. Sakinlerinin konuşkan son mebus koydaki yollardan şahsen geçti. Cami kuruluvunu bakıp çıktı ve gelecekte açılacak Kırım-Tatar Medeniyeti Muzeyini ziyaret etti. Вот там у нас окна помененные, двери, все пластик. Мы думали, делать музей. Bu sabık bala bahçesi onu tap 60. senelerde kurgan edilir. Yakında bina Kırım muftiyatına geçirildi. Koyda yanı cami kurulgan zaman binanın bir tarafında Müslümanlar cuma namazlarını kılalar. Gelecekte mında Kırım-Tatar Medeniyeti Muzeyini açmağa planlaştıralar. Şimdi ise sport zalının abadınlaştırılığı için para gerek. Ana yanında bunda bir tertipke intizamga salmak için yaran para gerek. Bütün yarın imtizamga tertipke kırsetmek gerek. Şunun için gelecekte yankı aytkanday o'zimizni trenerimiz var. Точно у нас дела пойдут. Bu ise şu rayonunun Setler Vakıf koyu. Mında tabi gaz var, suv gece kunduz ola tek yolları yaramay. Здесь в конце вот 300 метров и мы в Нижнегорске. Поставьте небольшой мост для легковых машин, для грузовых не надо. Не будем вокруг 6 километров ездить. 300 метров и мы в Нижнегорске, понимаете? Yollar meselesinden gayrı Setler sokağında 10 evde yaşagan ailenin hukuki vesikaları olmağını müzakere etildi. Yıllarca adamlar mülkiyet hukuklarını resmileştirip olamaylar. Ama yerli hakimiyet bu meselege dikkat ayırmay, aksine göz kapata. Является там глава поселения, отказывается от встречи с людьми, да, то есть депутат Госдумы приехал. Сейчас мы в предыдущем населенном пункте были, там глава поселения, правильно? Sakinlerinin hepsi müracaatları eşitildi. Mebusunun ve yerli hakimiyet organlarının dikkati ise bu adamlarga umut bere. С этим депутатом Государственной Думы я не первый раз уже встречаюсь. Я знаю, что это очень ответственный человек. И раз дело дошло до него, я уверен, больше чем уверен,
что он это дело возьмет на контроль. Суаллернын эксирети ерлі акимиетінің ішінен бағлы деп сая Devlet Duma mebusa. Muzbet neticeler olması için sakinler ve yerli akimiyet rehberleri arasında bağ tizmek gerek. Ruzbi gazı koyu buna misaldir. Видим, что и выделен земельный участок под строительство мечети, более 40 соток уже начато строительство мечети, ну и передан на баланс муфтиата крымско-татарской общины бывший детский сад, то есть 380 квадратов с огромной территорией. Это все достижение местной общины Двуречья, которая говорит о том, что они действительно научились эффективно использовать свой потенциал. Көрüşüf neticesinde gражданларның epsi müracaatları protokolga kırsetildi ve parlamentarinin nezaretine alındı. Ayşe Шулакова, Гирай Абдулаев, Millet için. Қарасу базар ве судақта федераль мақсадлы программаға көрсетілген 6 объект тешкерілді. Ең чоқ проблемасы олған объект бұл судақтаки 72 квартиралық ефтаналды. Қарасу базарда есе яңы электрикағы кечірілежек. Тешкерівде бізім телевизион тақымымызды іштірак етті. Мевзуны Эльмасы Блакимова девам етем. Қырымның пайтақтында келген меморлар eyeti бүгін Судақ ве Қарасу базар районы тешкере. Бірінші объект құрылып бітмеген чоқ квартиралы ев олды. 8 қатлы бинаны ев деп адламақ қиын. Бұл ерде бұлынмақ біле хафлы деварлар ішіле. Судақта Яблоневая 31 адресі бойынша бойле квартираларының сайысы 72 данедір. Мескен комплекс 2017 сенесі тікленілі башланды. Амма деварлар құрылған вақыт түш қызметші шартларына кереклі кібі бежермегені себебінде құрыжылық тоқтатылды. Бұл квартиралар реабилитация етілгенлері үшін еді. Чоқ қатлы бина федераль параға құрыла еді. Амма түш қызметші ойғынлаштырмайып евнің лейхасы денештірді. Бұндан сон махкеме тартышмалары башланды. Меморлар масраф етілген параларны қайтармаға талап етелер. Бүгін есе бұл веран олаятқан бина неге ярайжақ. Оның құру бітірмеген чаресі бармы? Буна да не хадар пара керек кібі меселер көтерілді. Сейчас необходима корректировка проектно-сметной документации. Если будет понимание, что необходимо увеличение сметы, то по данному объекту необходимо будет захождение еще в ТЭО на техническое-экономическое обоснование инвестиций. После всей процедуры уже мы будем понимать, в какие сроки данный объект будет построен. Bundan da gayrı Elmar Mambetov memuriyetінен бераберлікте бала бақчасының құрыжылығы кетешатыны бақып чықты. Бұл яны Мали микрорайонның бала бақчасы. Işçiler екінші қатта бетон табаны тегізлейлер. 2 қатлы бина 140 бала үшін құрылы. Бұл объекті федераль мақсадлы программа реестріне кіре. Территория не убрана у вас. Тешкерелегеннің дихатны бақчасының территориясында яйдырылған чөплік обасы ве азбар қораланмағыны желп етті. Бұнда ғайры құрыжылықнен бағлы бір сыра суалер пейда олды. Потому что приходит такой материал слишком мусорный. Много упаковок. Не успеваем вывозить. С улицы у нас ограждение стоит. Единственное, то, что с холма ограждение, мы решили сделать постоянную временку не ставить. Бала бақчасына эсас коммуникациялар кечірілген. Бала юрты енді 2020 сенесі açılмақ керек. По проектированию городских инженерных сетей. Тефтішнің невбеттеки объекті Судақта уч микрорайонны газ темі нетеже ағлары олды. Суық-су қасабасында яқында 13 километрға газ борулары чекілді. Сәкенлер бұны 15 ел бекледілер. Енді июльнің 25-інде бұл евлерде газ пейда олacak. Еще при Украине много вопросов было. Сейчас сдвинулось с мертвой точки. За 2 года мы этот проект освоили. Надеемся, что люди оценят. Судақның да 2 асрет ве алчақ микрорайонларына 20 километрлік газ елі кечіріле. По одному из объектов контракт сегодня уже заключен, начаты работы проектировщиком. По второму сейчас проводится мероприятие по осуществлению закупки на выполнение проектных работ. Срок окончания проектных работ декабрь 19 январь 2020 года. Тешкеревнің сонки ноқтасы Қарасу базар районның ашағы фындықлы көйіндеке яны электрик ағы олды. Есть положительная динамика относительно строительства сетей газоснабжения в микрорайоне Сууксу, микрорайон Алчак и в микрорайоне Асрет. Каждый объект необходимо контролировать, и мы со своей стороны, как Государственный комитет
держим на контроле строительство всех этих объектов. Мушавере ягмур яган вақыт яны электрик хатылар янында кечіреле. Құрыжылық 2 елдан зияде девам етті. Бұл вақытта койге 2 электрик хатты чекілді. Оларның умуми хуветі 10 киловатт. Ряд жителей, которые получили здесь земельные участки для строительства индивидуального жилого строительства, будут обеспечены электроэнергией. В августе месяце мы уже сможем выдавать технические условия на подключение этого объекта. Умумнен Харасубазар районында Весудақ шерінде федераль мақсадлы программаның 6 объекті бар. Язнын сонуна же 2 объект эксплуатацияға кирсетележек. Эльмас Аблакимова, Эльдар Заитов, Миллет үшін. Cumhuriyet'nin en büyük Cuma cemesinin tıklenilmesi kun-kunden yekunleyicen oqtağa yakınlaşa. Kuruculuk işleri sonuna keleyeta. Gelecek basamağı Seybadet Xanyanın içki bezetilüvüdür. Memarlar binanın dizaynında nasıl yanılıqlar hazırladılar. Bu oqtаны Ceyisayeva tarif eteyim. Bu yerde yüzlerce kurucu ve mühendis gece kunduz çalışa. Kırım paytahtının büyük Cuma cemesinin tıklenilmesi yavaş sonuna kele. Şimdi binanın sıcaklık kontur hazır. Meydanı planlaştırıldı ve kommunikatsiyalar geçirildi. Binanın o kuruluşuyla bağlı işler 80%'ga yapıldı. Kurucular ceminin meydanını abadanlaştırıp başladılar. Klumbalar ayrıla. Gelecek hafta çeşmede çalışı başlayacak. Приступили к чистовой отделке. Сделаны образцы росписи орнаментов, ведутся работы, как мы видим, да, кровельные и облицовка стен именно самого основного здания мечети. Ceminin esas kubesi kurşun damnen kaplandı. Tış pencereleri hazır, көздейse ularını vitrajlar yarıştıracak. Hepsi minarelerde bezetuf işleri yekunlendi. 4 esas minariyanın tepesine alemler yarıştırmakta. Şimdi en zahmetli ve kol tutkan işler başlandı. Bu içki bezetufdur. Mimarlar Osman tımsali olarak lale çiçeğini seçtiler. Bu çiçek Kırım Tatarlarının medeniyetinde keniş kullanıla. Kırım Tatar üslubu Osman üslubunun birlikte buruncu kere işletilecek. Dizaynlarının böyle yanı usulü caminin hepsi ziyaretçilerine meraklı olacak. İslam dini barış dinidir. Barış. Hep barışa çağırır, güzelliğe çağırır, birlik beraberliğe çağırır. Elbette ki bugün bu caminin kurulması bundaki yaşayan herkes için ve gelenler için, misafirler için kim olsa olsun ki bu kapılar herkes için açık olacak. Kısmet olsa buradaki bu fontanın yapılması, onun her tarafı bittikten sonra ben eminim bunun azbarı gece gündüz dolu olacaktır. Bakmak için, oturmak için, sevmek için, görmek için ben böylesem bütün insaniyet için bir hayıra vesile olacaktır diye ümit etmekteyim. Büyük Cuma Cami Kırım'ın en çok beklenilgen obyektidir. Bayağı insan okuyulgan müddetten evvel açılmasını isterdi. Kuruculuk yekunlenmesi prezident imzalagan sürgün olungan halklarının реабилитациясы haqtaki firmanın 5 yılına yaxşı bakşış olurdu. В целом в России нет опыта, чтобы отечественный подрядчик строил с нуля соборную мечеть. Это вот первый опыт, и поэтому вполне объяснимо и понятно, что сроки сдвигаются. В любом случае соборной мечети быть, и это будет гордостью не только мусульман Крыма, но и всего нашего полуострова. Caminin açılığı 2020 senesi April'nin 21'ine planlaştırıla. En büyük ibadethane 5000 insanı sığdıracak ve elbette Kırım Müslümanlarının dini medeni merkezi olacak. Fatime Sidametova, Nadia Isayeva, Ervin Miraliyev, Millet için. Kırım Mühendislik ve Pedagogika Üniversitetinin Mühendislik Teknologiya Fakültetinde 4 yanı zenat koşuldu. Bundan da gayrı Ali Okuf yurtunda zemanevi donatma peyda oldu. Üniversitetteki müsbet denişmeler haqta Işıl Şulakova tarif edecek. Erşey elektronikанен bağlı olğanı sebebinden ne tütün ne de gürültü. Etraftaki muhitke de hiçbir zarar yok. Onu hatta oda içinde yerleştirmek mümkün. Rusya'da böyle kompleksler çok değil. Sonki yanı donatmalar satın alıngan son Ali Okuf yurtunda mühendislik da bir adım öge attı. Dünya cebeli brendlerinin super zemanevi donatmaları Mühendislik Teknologiya Fakültetinin gururudur. Onlarını satın almak için Maliye Cumhuri büdjetten ayrıldı. Bu kadar para üniversitetke onun tarihinde ilk sefer verildi. Вот эти 4 стенда практически охватывают все важнейшие узлы и агрегаты автомобиля. Здесь мы видим рулевое управление, здесь мы видим дизельную топливную аппаратуру, там мы видим тоже двигатель и коробку переменных передач. Тем самым мы можем раскрыть всю сущность современного
выпускаемого в настоящее время легковых и грузовых автомобилей. Бу алет ода içindeki davuşnu ölçey, onu flüs dep adlaylar. Bu yanı portatif donatma emek koruvu sahasında kullanıla. Смотрите, сейчас значение 41 децибел. Допустимая величина до 80. Сейчас мы посмотрим, какой уровень шума издает наше оборудование. «85 децибел». То есть это значение превышает нормативное. Электромеханика ve kaynakçılık kafedrasında ise her şey автомат şeklinde çalışa. 3D принтерде дерче тюф, робототехника ve мехатроника. Наши выпускники обучаются работать на современных станках 3D-печати по FDM-технологии, проектируют 3D-модели готовых изделий и изготавливают прямо на уроках свои модели, которые позволяют ускорить внедрение производства до 5 раз. Машина kuruv технологиясы кафедрасы 6 tertibat elde etti. Onlar studentlerge maden kesici eşyalarını program idare etmek boyunca bilgi verecek. Современное производство, оно не может существовать без этого оборудования. Поэтому программирование станков, что программа управления является одной из основ для приобретения знаний будущих инженеров, которые у нас обучаются по специальности компьютерной технологии, машиностроения и по двум профилям. Машина kuruv kafedrasının aspirantı Ruslan Cemaledinov mühendis olmak rağbetli dep saya. Bu yaş balalıktan yanı bir şeylerini uydurmağa tırışa. Şimdi диссертация yazа, hem de bunun birge ameliyatta yanı donatmalarını sına baka. Эта специальность довольно-таки востребована, то есть все, что нас окружает, так или иначе подлежит тому, что это нужно изготовить. С учетом политики импортозамещения, я думаю, в скором времени наше производство будет довольно-таки востребовано, и сейчас даже вот остро ощущается нехватка кадров технических специальностей. Bu yerde bütünlüğü yanı mühendislik zenatlarıdır. Onlar istisal ve nakliyat sahalarında pek gereklidir. Tolu kursunu endi 100 adam geçti. Tahsil alıp şekli kunduzlik budjet kabul etti kompanya endi başlandı. Ayşe Şulakova, Magomed Nestorov, Millet için. Қалай медресесінде мезонларының 20-ші юбилей ақшамы кечті. Мұсылман оқып йорты 14 әлібені бұйық аятқа ұзғарды. Ислам илімлер медресесінің тарихы ве тантанау тет бұрақта мұғбирмыз Сабрия Алимова тариф ете. Bu işni becereler ve talebelerini ostureler, Kur'an derslerini alıp geçireler. Yüzlerinde tebessüm ve ellerinde diplomlar. Bugün Acı İhsan adına Qala medresesinin 14 mezunu okuf yurtunun bosağasını atlap geçtiler. Elmas Timirkaliyeva tolu derecede dini müesseselerde İslam dini hocası olarak çalışabilir. Kız 4 yıl devamında Qala medresesinde okudu ve âlâ bağlarla diplom elde etti. Tatalarının izinden ketkenine hiç de yazıksınmay. В течение 3 лет я училась в Азовской медресе. Пришла в 2014 году, в 2018 закончила его. И в данный момент преподаю взрослым, пожилым людям, детишкам в селе Клинички. Medrese açılğanından berli okuf yurtundan 1,5 mütehassıs çıktı. Onların çoğusu Kırım'da İslam dini boyunca ders bererler. Camilerde imam, molla ve mueddinler olarak çalışırlar. Kırım Müslümanlarının dini idaresi Milli Telekanalının beraberlikte bayramga bağışlap konser teşkil ettiler. Kırım muftisi Emir Ali Ablayev medrese hadimlerini yubileyini hayırladı. Mezunlarga ise bu noktada toxtalmayıp bu faaliyetini devam etmeye tiledi. Bu millete hizmet ederseler elbette ki bu millet olur. Bu vatana hizmet ederler, bu vatan olur. Ama en güzeli de insaniyete hizmettir. İşte bizler umutumuz, isteğimiz odur. Bütün yaşayan insanlara, insaniyete, bütün İslam alemine, bütün dostlarımıza ve bütün herkese güzel geleceklerimiz parlak, birlik beraberlikte hayat yaşamak. Хайырлауларға Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi Ленур Абдураманов да қошылды. О, қайдеткеніне көре тамам Qala медресесі классик ислам дінini пекетмеге ярдым ете. Знаком, и мы от имени правительства, от Сергея Валерьевича Аксенова, также выразили благодарность и поздравления, нацелены на то, чтобы все, что задумано и все, что делается сегодня всей профессиональной командой Духовного управления Крыма во главе с муфтием, уважаемым Эмир Али Эфенди, является важным и необходимым для укрепления межконфессионального согласия, межнационального единства.
Қалай медресесінің мүдирі Мизунлар мектеп ве дини тәсіл ақта весиқалар алажақларыны тариф етті. Ондан да ғайры bu yaşlarını dini müesseselerde İslam dini derslerini vermege ақлары бар. Bir taraftan, ikinci taraftan elbette ki biz lisenziya almak yoluna düştük ve nihayet ki bu yıl elhamdülillah lisenziyanı aldık ve buna göre de endi orta dini Müslüman tahsilini medresemiz vermekte. Maqsuldar iş ve Kırım'da İslam dinini inkişaf etkenleri için medresenin hocaları ve kadimleri teşekkürnameler ve bakşışlarla takdirlendiler. Sabriya Alimova, Giray Abdullayev, Millet için. Bir gaz balonun fiyatı 1000 ruble, ozornen bir yarmayga yetem. Yangi fiyat evvelki fiyattan 20%ga yüksek. Palolaşuvның sebepleri nasıl ve yarmadamızның sakinleri bu meselini nasıl çözeler? Bu haqda Nevbet Kelif Хамас. Мамақ көйінің сакины Энвер Сетмеметов газ баллонını yerleştire ve aşhane плитасını yaka. Endi evde gaz bir yarım ay olacak, sıcak çay içmege imkan peyda oldu. В день я таких чайников 10 завариваю, потому что у папы у него сахарный диабет и поднимается давление. Поэтому я ему постоянно завариваю зеленый чай. Сетмеметовлар ailesi 7 azadan ibaret. Onların üçü sakat. Larissa'nın ağası çalışa. Ozu ise ana babasını ve oğlunu baka. Шенген gazın fiyatı көтерілуі ailege pek pahalığa tuşu. Вот смотрите, я живу, я не могу работать, я ухаживаю за лежачими 3 инвалидами. У меня мама, папа, инвалиды первой группы и ребенок у меня ДЦП. Мы живем на пенсии. Kırım'da iyun 18 gününden başlap Şengen gazın fiyatı 20%ga yükseldi. Kırım Cumhuriyeti fiyat ve tarifler boyunca devlet komitetinde anlatalar ki yarımadaga gaz getirilü fiyatı yükseldi. Şu sebepten Şengen gazın fiyatı da yükselecek. Тут идет очень важная цепочка. Если, не дай бог, с предприятием что-то произойдет, оно разорится, не сможет вовремя закупить товар, то первый, кто пострадает, это потребители, те самые люди, которые рассчитывают на этот газ. Devlet müessesinde fiyat arttırılması meselesi çoktan beri көтеріле еді деп ишандыраlar. Bu çare bakılmasa ciddi akıbetler peyda olması mümkün еді. За баллон весом нетто 21 килограмм составляет 1024 рубля. Максимальный срок исполнения заявки составляет 30 дней. Составляются графики и формируется реестр доставки баллонов к населению. Бүгінгі күнде Қырым 73%ға газ ile temin etilgen. 2020 senesine kadar Yarımada'nın 12 köyüne gaz geçirilmesi planlaştırıla. Bu Bakçısaray, Akşehir, İslamterek, Ahmedcet rayonları, Emde Sudak'ta ve İçki kasabasında gaz beklenili. Султанис Такаева, Руслан Минаев, Эльдар Заитов, Магомед Нестуров, Millet için. Сочи ve Kırım arasında Князь Владимир adlı круиз-лайнері қатына başladı. Борусияде Karadeniz boyunca teşkil etilgen yekeni kezinti. Gemi Erbazar konu yolga çıqa turbur hafta devam eti. Karadeniz yalısında meraklı ekskursiyalar ve bir kun açıq denizde geçirili. Muhbirimiz Ayşe Şulakova teplоходта bulundu ve bu mevzu boyunca tafsilatlıca tarif etmege hazır. Bembeyaz kruiz-layneri Yaltanın yalısına kelip toxtadı. Şimdi onun üstünde adam çok degil. Turistler Kırım incisinin dülber ve dikkatga layık yerlerinde yürüyeler. Alexey Ivanov kruizde ilk sefer buluna. Ailesinin Novorossiysk şehrinde yaşay. Bu deniz gezintisi hakkında onlar çoktan arzu etediler. Здесь и детям очень нравится, да, и каждый город он по-своему прекрасен, и это очень было креативно, скажем так, и спасибо организаторам. Нам очень нравится все. Bir haftalık deniz gezintisi için ne çetel pasportu ne de viza gerek. Marşrut boyunca Soçi, Novorossiysk, Akhyar ve Yalta. Knyaz Vladimir laynerinin yolu Krasnodar ve Kırım kurortlarından geçiyor. Turistler özleri seçken şehirden gezintisini başlay bileler. Yalta, вперед! Geminin 9 kogertisi var, onun uzunluğu 140 metreden ziyade. Layner 800 turist ve ekipajının 250 azasını sığdıra. Gemi üstünde deniz suyundan toldurulgan 3 baseyn var. Bundan da gayrı restoran, kahvehane, gece klubu, spa ve berber salonları çalışa. Her şey kurort otellerinde olganı gibi. Это люкс у нас, бортовой. Laynerde 360 oda var. Ekonom klastan başlap yüksek seviyegece. Bu yaldağan otel bütün onaytlı şaraitlerinden donatılgan. Bu ise geminin yüreği, kapitan odası. Это рулевое устройство. Вот этот руль, сам штурвал. Это его родной с постройки. Это курсоуказатель гирокомпас, по которому пароход движется. А вот этот блок, это авторулевой.
Здесь мы задаем нужный нам курс, потом переключаем с ручного управления на автоматическое, и пароход движется на авторулевом. Эвеллері Булайнер Френкистан паромы еді. О 40 ел эвелісі ясалған еді. Шымды есе модернизация етілген сон оқара денізді ялдай. Привлекателен всегда круиз тем, что ты просыпаешься в новом городе. Другая картинка, новые интересные впечатления. Что-то необычное, то, чего не было в предыдущем городе. Крым ве Краснодар живары арасында геми кезінтілері Русия президенті Владимир Путин'ın эміріне бинаен жаландырылды. Бұқара деңіз бойынша екене круиз. Лейханен Туркия, Америка, Қошма Штатлары ве Алмания мерахландылар. Уровень европейцев сейчас. Я сам теплоход, может быть, не такого большого уровня, но внутреннее содержание мне очень понравилось. Путевканың минималь фияты 30 000 рубледен башлана. Буна 3 керелік бедава аш кере. Дениз кезінтілері октябрьнің ортасына қадар çalışacak. Кележек сене есе маршрут Абхазияға же девам етірілежек. Айша Шулакова, Виталий Голубев, Милет үшін Ялта шерінден. Ең парлақ Қырым татар ресамларындан бірі болған Рамазан Усейнов 70 яшыны толдырды. Қалем ұстасы үшін бұл ел ижади фаалиетінде де юбилей сайла. Ойынды 50 елдан бірлі әжайып әсерлер ярата. Ұзның санаты үшін ресам форчи ұстасы Чешет сергілерінің лауреаты ве Қырымдан нам қазанған ресам ұнбаларына наил олды. Оның ешлері арасында 500-ге яқын текрарланмас эсері бар. Бұл уникаль эсерлер насыл ве не ерде япыла. Шымды ресам не ярата. Бұл ақтай жади ұстаханеден Наджия Исаева тариф етем. Мана bu en mucizeli oda ressamның ustaxanesi. Tamam bu yerde acayip eserler dünyaya kelе. Mında bir koşe icadına sınırgen. Yerde resimler, boya ve palitralar tura. Koşede yanı resimler için çerçeveler yasalgan. Rafta fırçılarının gugum yanında ise eski bakır, cezveler, hatıra bakşışlar ve erkerçikler gösterilgen. Bu ustaxanede Ramazan Useyinov kunola. Рамазан Усейнов meşhur usta, Resamlar Birliği'nin azası çeşit Cumhuri mükafatlarının laureatı. Если на холсте, то я пишу только маслом. Я акрил не понимаю, потому что масло это все-таки живое, и техника масла меня очень нравится. Поэтому холст масла. Художник, он без своего индивидуального почерка, он может просто, никому не нужен. Он просто как бы неинтересен. Ressam Samarkand şehrinde dünyaya geldi. Taşkent'te tahsil aldı. Anda o zine şarkının güzelliğini sındırdı. В кишлаках музыканты, бродячие артисты их называли. Они ходили по канату вот так вот. Были клоуны всякие. Вот они бездомные, вот так и гуляли по всей Средней Азии. Я вот это образ вот таким, то есть это как я вижу как художник. Bu ustaxanede 100'ge yakın eser var. Olar hepsi yağlı boya resamcılığının çeşit janr ve üsluplarında yaratılgan. В стадии работы она меняется. То есть мне не нравится композиция, я ее меняю. Не нравится цвет, тоже меняю. И то есть в конце концов оно может даже лучше получиться, чем я задумывал. Ressam palitrada boyanı karıştırıp, kıska ve uzun sızıklar yapıp, kaytarma seriyasının yanı eserini yarata. Это работа в процессе. Здесь женщина с ребенком, это будет ребенок. Onun bedi üslubu Almanya ve Saudi Arabistan'da da tanıldı. Ramazan Useynov'un şahsi sergileri onun istidatının kadrine yetkenlerini toplay. Gelecekte Ramazan Useynov da çok ekspozitsiyalar geçirmeye planlaştıra. Naciye Isayeva, Geri Abdullayev, Millet için. Урментли телесердилер, бұл нұқтада хаберлер авта яйны екун чекмекте, хайрлы хаберлер еле кележек яйныларымызға қадар бұрышмек үзре. Сағот мен қалыңыз.